Tapa ipiuba pati tangbana ipi masapenuvin jito kilhonin tuni ni khu Anglo kuki war ni khu kimanni ho thusima dinga chanchin wa dinga very historic day hitabang ni khumantam ta kin hingong do a kukin pi Delhi ho hi chule hitabang kina dinga chanvo e chana in pi ho lam kai zo si chunga amasata in ka ki pana kain phung masai ke hin athang pia chu leni su hin PhD kana bolin Delhi University a dunia e thupiu hi harmonizing chieftainship with modernity direct a chung hausa chung chang thu chu I kan sei lo ding hin keiman PhD kana chaina thu to ki to chun len isu hin sein kating len isu isei ting le bule me banga gamle hausa chu ki khan thei lo hi ja chung au sang chu in to kha tho tho deu hin ji chun len lang zo hin focusing kating hausa lang chu kei bana in sei ding milun tampi ka sei helam ama jong le e hin nung thop ding Dr. Michael hi in Pauline la hi in uleutin thang hi in ka kine piwin ama hon in nung thop na wen tin keiman kamu do ka khol dung ja chi pa chu kan sei ding a hi ti chu muntina live stream ana be ho zo sin jo igel diu chung ka dei sai tuna ka hin sei do di pa chu dili te lungput bo sia amdan ding pa chu ka dei point izoin pu moderator in phe pian sein len chung chang thu him ko ham gam hian nei gam nei hi ko ham ti hi do ding alom ta het ding alom ta cho hi ichi chung chang thu a hi kapat nei gen jo ka research chu gam hi ko ya ham ti ko ama sa pen ta question hi ibola le answer hit tam atam hi kapata nagam chu ke a chu lang ke mi nam chu pata kani lo na cho hausa gam hi chu lang agam ne hi khol la tamatam hi hausa jo si in pata yo si yong le anei chu state government ki chu lang state government chu central government nu am ki chu lang al anei chu koi pe na heta dare nga hi ti pa chu tu na in pat ndiu chu chicken khul na chun hang pia wa nui le si na ane ki chi pi tam pia min hi gam nei da hi ama sa penin theory of oriental despotism ki theory of oriental despotism hi chi pi ham tile gam hi anei khat omin hi anei pa chu aki control le ithunu ya ki chi sa le agam no ya hi ti ne chi pi hi wa nui le si na phat masalang pe ancient khangna ju ichia a hi lawang chun population hlom hin mim chu a hlom na gam chu le changa min gam chu kalong kalbe lo ki mong kim be lo hin chala ju mi na hlom hin to sei num pau chu hilang chu hi pon tu present context a input do nu hin aji chu igam chung chang thu abui jing iza jing bin he jing bin tu kala di chu kizom thalin cha sa hong buin lambung hong buin aban le leima khong lang hong boi kinin kizam thalal gam igam hong boi jing hi cha chu chi oriental despotism jum pi se ham dilem agam hi anei khat omin hi anei chu ko ham leng pa hin elo la agam chu anei chu ko ham anei pa chu aki control le agam chu ki control le agam chu yai tai ti hi chi basis sa chu India sungjong British ten aban bana na la hin leng pa ki mat le agam ki mane ti hi chi theory jo na chi pi hin chitabang din muna chu Manipur jong anal hung kha hi Manipur lengpa ki control la gam jong ki control ni ti pa chu hi ele hichi theory ma chu Manipur un colonize zo wa panin ai di sat chun 1891 zo win 1826 chun British day former tan hong lut tawin 1835 in amon office on an ke set up tawin political agent ho an sim an nei pan tawin
1826 a chu 7 years devastation iti Manipur history chahi tret khuntak ba iti meri pau ase ri chun chau chun hoita la function nai povin 1835 ma pa na hi political agent ho jong an nei ta British thalheng Manipur ve suiding ti hin cho ta bang nei pen ta ahin a rule dan chu Manipur chu khuti ta ga sei thia amon adei ta bol thei du din mun chu hinai lo hi aji cho mohon Burma te Manipur hong lu jiwa chu Burma te daldo na dinga chu Manipur ni ki thopi wa na lut khaw hi in 1891 hin direct in Manipur leng pa hi koi hidam ti amon adei dei sa pau an puro ta chi cho in langa Manipur history ba chu Anglo Manipuri war on ti win Hongzom war on kitin ai wa chu a terminology wang chu langa chu debate tampa hongom thein tu chung i ho Anglo Kuki war chung chang thu ta bangai terminology ki bang pa wang chu tampi debate jong thai tin terminology pa chu ken ka bui pi pa chu ka sei bang a chu 1891 chun leng pa hi ko hidam ai chu mo leng hi ki chu hi leng ki chu jo wa chu Sul Chandra hidam Kula Chandra hidam ko hidam leng hi ku ta bang hi chi pe na hi chai koi ai ki pan pi le ai ma ki thu zo dam ti hena bol hin hitia chon lut wa ama hon adei di leng chon pan sa ba hi chi apan sa na du chu galanum hin chi chu Hongzom war Hongzom better of Hongzom akitin hitia chon lut hin ai le alut do zo wa hi British te chu het ma bang wa chu India hong chu East India Company mina hong bobin traders bobin mo chu sumol me me hong bobin gam dei chai pi dei cha hi lo bin gam ala ozong le ipidi ala hom sumji hi bobin sum chu mo dinga main motive mai hong nau chu cha chu 1891 na Hongzom war amjo ba chu better of Hongzom amjo ba chu ipitiam tile thal changtam pi ka somang ve longtam pi ka chan ve ti meaning a chu chi ni sa diu hi asa na dinga chu pi bol ham tile chi Manipur gam chu la diu asunga chu maximum resources to generate a bolong ai chi a chu reserve forest iti hong po do reserve forest to iman ho si reserve forest ke bolle asunga timber asunga bamboo cho si la do ding hi cho basis sa cho mon kangla fort an ke sawa ina ke sawa quarter ke sawa heta chung ki mang chawin reserve forest la chung ki pani cha chu anei chu koi hung hidam ti pa chu interest ne de wa chu theory chi hung lu tu hin ala oriental despotism dodal hi tampi omin India song sei thi tampi historian min thang ta ta anu min hin yo din mun to ki tu inga sei lewen David Wasbrook kiti hat British historian khadamin amana sei na hin gam nei na dinga chu dana ki simin dan chu tua India ga sei dinga permanent settlement of Bengal chu zamindari basis gam nei na land ownership ungki pi pan na hi hi cho yong cho hi nai gam nei na a hin hi cho te lovin customary gam nei yong ommi India sunga hin yo context su hung nai lo yo context hung masanga chu customary gam nei dan jong ommi ni chu gam hi a custom in ownable mi khat bo zen ownable lo custom in ownable cho ta banga chu example atam pi sei thei inei di India sunga jong cha chu example in khat ga ki sei jing le Babri Masjid ho tong chu koi ma cha mina lo hi society mina mi cho ta bang a hi ya chu customary through a gam nei dan jong min aban le land legislation through a gam nei dan jong individual le nei dan jong mi ti David Wasbrook ele e hong context sa in pulut ki na hele chun e on you pu moderator en se banga chu gam hi koi nei hami ti la thang pya ilung thim wa kilang chu ho sa pa gam hi ti yung chu na ho sa pa gam hi ti yung chu ele tu na chu chu ban hung nan ten equation khat lung thim wa gel du chu ho sa pa gam a hi pya ki phat chi ki phat chin the ham I pi na phat chin pen dam ho sa pa gam hi chu proof in bowling ki ti pi nan bol dem chi question ngai ho sa pa gam a hi chu ilung thim het so ke bon chawa I improve bowling kitir ipipen hinam ball them number 1 chu ipya chi ama koma kan ki choi tu lai khang context in ki sele ama koma kan ki choi hi chi phai le ka chu ken ka ki chu a khu ka sima ho sa kai na tu lai context in ki sele kinung chi jab chu chi ka pa khanga pa na ka pa khang ki chei jawa ke ya cha ju ke gami kinung chi jab ke le chu piung tem tele chi British ten le kha ne pi ka gam hi a hi ti ba sa na chi inung tres le ipi yana China bottom line ji pam te le kha document atung ki ngam thu thu bin
tu lai khanga khausa khutha ki simian lang phap masalaya khului je mo ani jong le document ong kingam thu bin ele chi document ju pi ki ham alang pia ho so le kha hi iwat na hi le akiji pen ko gam kia hi ti approve na thei penu document no British khanga na ni document yan lang tu khanga na ni document na ipile kha yong le chi le kha kiji jo lang pia chu hi chi gamma pa na hi lai mu na pa na hi Mr. X and XY jana hi ti ki mulo hi ti jo ki dan na hi yon to kilo pi sa ta sei pau hi elo le lung thim vai miu sin igel pau hi hilo be hi reality a chu asunga ki le kha ki ji chu 100 la 90% ta banga hi hi chi gam hi ama hi ti chana ki ji thu chang word chum lo hi sentence ki mulo hi ama wang cho hang pia na man pe no hi ichi khu hi boundary lai vadunga pa na hi lai mula pa na hi chi song bawa pa na ko hi chi ka he ma khu hi ti hin ama khu doesn't mean ownership chi ju head akichi ngai chala ka boundary village boundary signify ki bol na hi bobin ownership ki thu jang jaw lo hin chi ju i clear masa dung ai hin ele chi ne bidinga ju boundary chu ki ka ham tile boundary chu document hu ma pa na British government in Yuaka Sebonga zo Palace Rebellion zo wa 1891 zo wa ichi resources maximum income generate about hai nadinga chu chi privatization of land chan panai land privatization chula chung ki pan kin hai ai chu mo in lengjong ade ki tun tawin ade de ki tun tawin lengjong ade de hi pana chu agam sungo ade de hi tawin chi a chu mo in land privatization hi an pat doin tarik ni khochat chuka hai pangin 7 October hile kilometer het khilowale it was on 7 October 1891 hile kilom ka sai 7 October 1891 ya hi British political agent 1891 ju gal ke chei mama kum he ong mi khongjong war ke chei jo ichikum mama kum ju hi polo ground in falahin mi pi khome mi sanga ki khome chini khuain chini ai man sanat he sim de sanat means something like an order chu na British crown apana hung do order chi order chu mi pi ma sanga phon do hin chinya phon do chu phaigam sungam si ekar khana cheng thum ni pi diu thinglang ga mam si in khana chenga nga ni pi diu house tax sung ki pan na house tax la pa hung ki pan chenga nga ni pi diu kum khana ti ele hichlai ka context sang chu het kichi chana het di chu khana hi ekar khana cheng thumati khana hi ekara ke simloi ina ke simi like a difference no nanagel thu jab de wing ka dei sai khachu gam text ke lahin khachu in text ke lahin ele ta in text chu gam text ham ti ju kon e man lung thmai el thu jab de ka dei sai ju muntina youtube ma ke ve hi a hi ja chu aning ka detail chu pya public speech sa chu ka sei num be se point discussion ho chu hile chu all la kang ke wa chu ning ka chu detail ta ke ho the ai wan muntena min a hi ji chu hang pya het theding a lom pen pa chu chi pa chu focus ho hin hiti hi ji chun land chu privatize hong ki bol tai 1891 jo wapanin pata issue an bol pan tawin pata issue an bol pan tawin mi ho mi pi dinga chu thil tha ta bang hi chu pata hung lu chu piam pata chu ipia pha chum ham iti ke la adam phai tol ka anai jab ka ho chu khabam lai pham ki ti ho amo for panna ti bin na khabam lai pham ki ti ho pana lia chu thamkhat aware hi bin aji chu British de hung ma sanga chu gam tax land tax an pi saw hi ta na moi cha chu thamkhat aware hi bin ai thamkhat hung gam la jab example chu moi rang la ho ta ba mo chun a het lo in pata chu piam ele British political agent pai khola chi ting le gam chu vel le phai tu chu hai thokit ele holo wa cho ta ho cho vet lal ja chu ama amo dinga main motive chu ka se bunga sum chu ti generate bol dam tin cho ta bang gam jang le ho hi na holo wa le a kom vela cheng ho thinglang mi ho ka pi do le tai elo le ade de al hol ding pen ka pi diu hi whoever improve the land should be regarded as the owner chi chu hen mo na chi pi cha chu mi ho hen he chu hi le ken ki honga ta chu aban bana na chal hi chi chal dung ju ya chu pata le khang chu hung tam che chi chu khang khan nin to after independence wa piung tiam dile
pata chu India independence an mu zo wa chu pata pa chu ipyal legally a law hung ki frame pan hitai chi chu hon Manipur land revenue and land reforms act idiwin MLR act chu 1960 hung ki form in ela 1960 hung ki form dong hi hang pia chu hon iga head jiu chu pham tile chi MLR act hi Manipur assembly in asim hin aji cho mo sit jong tam nei win amon na de wa si mo hin chu kyon idi ka chi pi dum thing lang mi ten ki ti hi ai wa chu ale ha chu khul thu che le ana hi lo amo si mi nai sai lo hin chi MLR ek hi parliament a ki si mi Indian parliament a ki si mi cho tabang document chu very real hin i ho ama sai i ho understanding pa chu hele chi Manipur government na si mi chi chu thing lang mi te gam ka nei da no pa he to kha hi chi pi lo ding hi kia lungput pa do down na lungput khat pa chanu me resistance khat chanu me lungtim vai a hin hilai muna ka sei banga chu ke pi ta hin all pa ho hin ama ho through za la jong chu parliament library access kan na bol khai kan na research kan na bol lai chun ti chung kan na hul thu be ben hele hi chi document ho ta bang chu kan mu le e ma understanding jong chu ki khel jing khat omin aji chu MLR act chu Manipur ho sim hilo be hin Parliament na kisi mahin 25 committee member MP somni langain asim hi amon an sim vai thinghangam mi het lo hi Manipur thinghangam context si land regulate iti ki bolam land management ki bolam het pha lo hi cha chu thinghangam han chida han anati hi thinghangam an chida wan phaitol gama chi han anati hi ele alhang pya chon MLR ek hi ido dal ta ve lung put wa hin me le te sim hi elo le government Manipur government sim ki do dal di thinghangam kyo ho sa system su kha di ta ne ki do dal pe jalin a hin phat masalai chun kukin pi kumpi pa pu thong se hin line interview kana bol khai na ma dong chu kadong paten kadong in hele ipg penta MLR hi do dal ham kana tin il aman akki do dal poi koptam no ne ki form ni kukin pi nu ya anaki sei pen chu land document MLR nu ya mosisi keimo district sauvin ti jo anaki pus he ti ela alhang pia chu do the ho civil organization lam ka ho si song kadong ipgi chi ki do da lam ka tel ko man clear cut reason chu pi the lo hi chu ki do dan lo hi in principle chu i do dan tu in reality chu ko man do dan lo hi do dan na approve khat cha ka mu lo hi chu khat nei ani chan na chu pata chu tampin ipha chi hi pata he thil phai poi pata hi hung lu na le phalo ding hi igamo mang che ding hi ti ho lung put jong nei wi ale pata ide lo diu hi la lo ding hi ti ho pen chu nain pata chu surrender ngap cha mam ti hi ka question chu tu ni chan koi ma cha surrender ngap cha ka ni ka mu pon hi so mi va dinga chu ipha chu mi seo e ma ding hi tin la chomi seo ti pa hi chi double stand up pa chu chi pi wale igam nei na pa chu ato kha hin chi gam ke a hi ti pa chu to kha hin a phanai le a pha hi bon chai chi pi di wa pha hin ke a dinga pha mi dang dinga pha ka mu lo ti zui thei lo hi chi pa ng chu clear ngai ka sama mai chi chu khat nin ten time hi very constraint hi ji chon tu ni a he thil tam pi chu ning ka chu ha se man pong ka ting apoi mo jab bo chu kan se din hiti ji chun phai gam sunga chun MLR ek ana chi tan ele thinghanga ma si chu ipiti ni ke bai pu ta thinghanga ma chu ho sain ta chu bai na pu hin ele ho sa chu kerian tak le kha bu hui si ma le sentence khat chu ngei nu mom ta wang chu hin the chief are the lords of the soil thing le si chu ho sa pa hi jing the chief are the lords of the soil ngei nu mom ta chu to hin na ai wang helai context ka la do nun chu pham ti le ipidanga ho sa system chu a phat nang tam pi chu he en tu la khanga tam mi tam pi ho sa su mang ding ati su mang lo di wang chu ke sei thi chu a hi point ama wang chu ken ka gel khat chu mi vun isi de le e vun jong ki si ma sat ngai anan lo chu het ngai ho sa su mang ding na de le ho sa position in umin nang gel la chun na nom na dem hi thei lo hin na cha chu alanga lep to le ngai mi pi dinga jong gam chu ven bit na hi ding ho sa dinga jong status still maintain am theina ding ti chu lang lep tu ngai jin chi lep tu na ding ke ma finding dung ja solution khan ju la kan sei din ka sei nom chu thinghang gam chu iti ke vai pu tam le phai gam chu MLR vai pu tan MLR ho ma sang British ten di chun pata ana issue pi wen ana la pi wen tu chan gya atam zo phaya ho hi phaya cheng tu lai khanga
ai mi ho hi ain munwa pata gam lekha ho veleu chun atam zo hi pakka pata hi lo hi ai zo pi lo hi any reason api ji ba SGC paung poi DC paung poi piam kha ji ka je achu ta chu pi ji lo hi pakka pata pa hi pata han za no mi azan za no mi jama bandi ki to loi uma dak chi tha ki to loi uma land survey document loi uma za no mi pata ele ai ho chu alang pia chu ki ha het lo zo khanin he thim ita san khanin le khan chu ji na pata til ki ta san jing ai ma chu a reality ju pham til phai ga ma tam zo ho ngi pata hi pakka pata ki mo isu lo hin a lo ma hin I chen bang bang ipiji nga chu intentional ya pi lo hiding ham elo le piji ham mang chu ka hepon ama bo ipata chen ini pau hi phai ga ma ai mi ho apa hi chi pakka pata a lo ma hi ti pa ju ka sei num hin Thinglang gama ti jun hosa chomin amon British ten an pa chawin the chief are the lords of the soil and the tivin hosa chu leng pa tabang hijing hin helaka kinman ka dan pa chu chi you can say oriental despotism chu hosa te lungthima tulu nei chi pa chu holi mu povin hosa chu British ten ni pa chawin ni lo pinaw he tai lawin ain kin ka dan pa chu ama ho in achi chi na umuna gama bol da no chu hichi tabang mong chu bol han ta chu ho lung thim chu ara tul no hin cha chu ho sa chu ki control le a khusung ki control tai same method chu ki apply ki bol agam bu zo abang le lina bang neu abang le manipur context si abang le khukhat me me hi ai wa a same theory chu oriental despotism ma chu ki mang cha hichi cha chu ho sa pa lung put dinga hi ga agel le chun ke ho sa kai chu la ka khusu ka thu thu I yam khata khusung chon dan to ki to lo kha hum kha le ama chu pia solmang na the dal mang na the tha chu final authority chu hosa khu nang ki ngai ji ain la chipa chu British te in oriental despotism lungput in tulu people chu on hilang pa chu in ve thei povin oriental despotism lang chun ive thei povin e on ive dan pa chu British te no yo sat pa hi system hi appreciate evolve I het pi uve ho sat system I ki vai pudan a hoi le ni hoi chu hoi hi nai a hi wangin a intention pa chu I pi hi pa chu in het lo ji win cha chu ho so lung puna chu e pia I ho sa yong chu tu tiong chu lo mei the nan ten a yong kha ta jong le final authority chu ma khu na mi ya chu alung tu to lo khan chu adal mang thei chu la chi ta bang kha chu hin hi chi ta bang tha chu lung pu chu yang kun ham tel oriental despotism ma chung kun do hi chi angle lang chu vat ngai jin cha chu gami vat ting le ei ma di bo si ang ki ve thei lo win mi te gam itiu mam wanu ya gam itiu mam ei ma ho gama ipi context mam ti pa chu alang la ilep to ting le hung pha yu ga se banga chu ho sa chu phat lo nang be tu te se jing ke le chu ho song ki vai pu jing te chu la phat lo le pi da tu jang ya ki vai pu ha a phat nom te te cha chu ei ma vun jong si ding mi vun jong si chu phai ka ti ai la ken ka se nom pen chu thing hang si chu hi ti chu hong tan he le thing British te in thing hangam chu agamin tax ala povin a house in allowin house tax an allowin chowin independence zowin thing hangam si chu piung ti tam tile 1927 hin forest act hong ki simtan chi independence ma sang he 1927 hin forest act hong ki simtan he le chi forest act a he thing hangam mo accommodate bol da ni ngai ta chu thing hangam ipiti accommodate ki bol thei dam ai chu patang luna chula phaigam si pata ki pin thing langam ki pilo hin ele thing langam si chu ipiti le hi chi legislation sunga chon hung the dem te ala chun amoy an class forest tai chitam hung ki mang 1927 forest act dung ju ya chu an class forest hung ki mang an class forest a chu twa ijwa se yo customary practice of land management land regulation ti pa chu yo context at anman no hin customer ki vai pu hin customary through house sign it as land regulate na bol hin ako tile chun directly at yo Manipur context ading ampon ayam amawang 1927 forest land act chu tu jangya ki chipi na India tin Indian chu ki chipi jing na recently in 2008 na chu new forest land law chu ahungum jong le chipa chu all se jap tin 1927 chun unclass area unclass forest so hungum hicha chun yo ai thinglangam si an hup sa tawin chu pi senam tile forest reserve area a hup lor e wanga chula agam chu thinghanga cho tabang si chu unclass area ele hongam chu unclass area ti nai indirect meaning chu yo agam si chen now si chu unclass area ti nai unclass forest ji terminology tu chang ya ki mang na nai aji chu act chu 1927 act chu tu chang ya chi na hi ja chu
ที่ terminology กี่มังจิงหินอะไรพาดจากกันอีกต่ออะไรฮิตจนห้องมินช่องขัดจวนฮิต forest in 2008 in forest act ขัดห้องกิมินforest rights act FRA act ห้องลุดฮิต FRA ห้องลุดจว่าฮีกาบดิ้งอาจู government นี่ยามขัดตา project ลินตาขัดอันบอลดิ้งไอ้กามันละดิ้งติ้งเลยจุนชอบตะบังอาจู compensation อะไรนั่นนี่อันนั้นมีปีอันนั้นละอันดิ้งมุนกำจูช่วง consent จูไงเตะช่วง consent พัลนาโลวาจูกิโมลาที่ตลกขนาดนี้ compensation สองเอาให้มาลาย1927นะเอกcompensate สังอาจูพิธีกิจดา quality อามิเลดุกน่าให้ตาจู compensation อัตมาตามหินอันนั้นเลยคุมิเตียงจูอัมฮ consent ละเตะไงหินไอ้ยัน ultimately bottom line จูพิมพ์ติเลสุมินาโซโลโลหินจะไล่จีเอกหัวจูบ้านสิมาเลยมีปีลุงเลยสารนี่จงสุมากิลุงเลยสาธิอันนั้นเลยอากำ compensation จูสุม double ไอปีเลยกิลาทูอินbottom line จูสุมินาโซเวตินั่นเอเลฮิจิเซมเมธอดจูตุหิน FRA อากิงเป็นตันจีรีบัมหางอากิงเป็นตันเอเลจี FRA เอกจูปีหงติดทำติเล forest reserve area ปีฮีพิฮา plain area improve กิบอลเล revenue area สุดที่นักซีซีเฮบอนจาก revenue area สุดสาดิงจุดที่นั่นจน revenue area หงสุดทิ้งหงสุดทิ้งเล settlement หงดิ้ง settlement หงทิ้งเลป่าตาหงดิ้งจะอัตเรนป่าจูเห็นไงจินจ้องจูสิจูอิติระขามดำอิติขามดำจังจูเกี่ยวกินไงจินจะจูป่าตาจูอิเดียมลมหลังขณะ force วางจูหงกิปุสหินอิติเลจีหงเลียนเจนป่าตาเอเรียหงเลียนเจดมตีจะจูเฮ็ดกินไงจินจ้องจูเนี้ยขัดก็เสนุมินเต็นตู้นี่พานาเกนนี่จีไล platform มังจ้าเนี้ยขัดเกี่ยมา personal suggestion ตีด้าก็มูดอขัดอีกมุฮีฮิติกิตินโจตุปนติก็ยอมขัดกินปีน่าอีใจงาเทยปุยเอ็มขัดตาอีกินนโหดงสิอีมูสูตาวาจงเลยโอเคเกี่ยมา suggestion จู applicable ทุกๆดิ่งอีมูสูโลขัดตาวาให้จงเลยฮิจิเมธอดนี่อีมันเตะดิวที่ป้าจูเกี่ยมา view ป้าเห็นจ้าจูเพียงขัด force กินปีน่าจูเสียห้องนุ่มนินทิลจูกิเสียที่โลหิจ้าจูเพียง politics จงจูพัดจูเสียตัวนี้ก็มีปัจจัยเลยลอยไปที่หิจ้าจูกินนั่นจูก็หาในเบสเสียปุ่นจ้ากินก็ suggest กี่มา view ขัดจูพิมพ์ติเลยฮิจิ reserve forest area หงลุดหัวเฮอีเดียที่ดิวฮัมอีเดียที่โลดิฮัมกี่ยัลหามาสักไงจินอาจิจูกันเสบังอาจู forest rights act หง implement เป็นกี่กูให้ตายน์ที่หง implement น่ะให้เล็กก็เสบังอาจูมีเพียงเจ้าของ consent จูหงกิดงดีเฮไอ้กิดงลงสุมินโจลลำปุ่นสุมมาสังจูดินโจดูน้ำขัดนะอันนี้จะน่าจูจิจูกามูจูหงกิปีดอกกันสิจูอีที่องเล settlement area หงฮิริตัน settlement area หงฮิโจพัดเล revenue หงลุดดิตัน revenue หงลุดโจพัดเลจิจู reserve area หงกิจิตโลดีจ้าจู MLR Act จูหงกิ expanding ที่จู head สาเหตุจิจูอีปั๊มเทดิฮัมอีปั๊มเทโลดิฮัมที่จูกี่ยัลมาสับเป็นไงจินอาบ้านาหง force ดิ่งอาบังขัดจู community base หงกี่ force น่ะอีเจน home พิโอ area of contact zones ที่เด้อกำยี่จินนะอีเจนห้อง example เราจะลำบุงหัวตะบังเวลจ่าสันหัวตะบังเวลจู community ดังตัวอีเจน home น่ะ area อินจะจู zones of contact zones ชอบตะบัง area หัวสิจูอีเทียนโตขาดฮัมชอบตะบัง FRA หงลุดขาดเลยจู are we ready ที่ป้าจูอินที่จูอีว่าก็เสียบ้างกี่เจ้าหน้าที่ยัลหางไงเกี่ยดิ้งพามีดิ้งพากำมูโลเดียวจะเทโลเองพากำมูแล้วพาจูก็เสียไงก็จัดกันนำก็มีดิ้งจูที่จูขัดกี่ยัลหางไงจันอันนี้จันน่าจูเพีย land document หัวซีซีไอ้เที่นั่นจันอากันนั่นเทเป็นไงมาเจนนั่น district อลุดไงจันมาเจนนั่นกำมาอลุดโดดติดไงจันกัมพูปีจูปาตาลุนจูจันปุตุยบงลาจูบอนาปาตาลุนโมเรจูปาตาลุนอีเจนหัวตั้มจอยปาตาลุนเงินเบต้าจูทิ้งหางมูลกันนั่นที่หัวลมโลซีจูบอนาปาตาลุนสุเกตสุกุนุหางปาตาลุนโมเรลหางตุยบงหางกัมพูปีหางบอนาลุสุเกตเจ้าจูอีจงตรงปาตา
alut na ho si chu hoya iki register rom hi chi document chu phan ma sa kop ta min anapus ta banga chu chi masot ngai jin agan na thei pena ema area am ngai jin ai chu alu na hi ta ji chun nungla do ti chu ya ka se ba koi man surrender ngap chat lowi tunya pata de lo si ka question chu phem na pata na surrender ngam hinam koi ma chanom lowi tui bunga in building tu pi ta ka ki sa cha chu ka gam pata ka surrender din ka dei thek ti chu ai thei lu thil hin koi ma chanom lo hin cha chu bolai bol ta hi le chun agam le kha be chu ema district sung oman chi chu phat ma saumi anapu sa hin ni chu hap gang aga na thei pe nai pu sung ai hin igamu hu te ti wale jo ka sei banga chu politics sa yong hi pya ki mo ngai ha the ki mo nep jing the chu hi lo hin iti le pha ki khialing ti le koi piung ding ke lo hin chia chu ai thei pen ni ho dinga relevant chu pham ti le gam le kha si ama sa ten su chi uti igam sunga ema district am theini ding in itilam dola pus bol dam ti pa wang chu method ba wang chu ke hep a hin chil gam le kha chu district am ti ding ai jin thil tam pi gam tam pi min register ki bol e wanga register i bol na office chu achum hi cycle bang chu pata kikila e wanga chu pata le kha chu cycle a ki bol lo phai langa information khana e ma le kha ti da bang kharum hi ai lo le tolbung hang kom la so ta sd ong ki puna chu nai cha hin nai tolbung sd hung ma sanga chu pata hi chilam pi kom highway kom anum lo si chun ale kha hoya no ma moi ra ngau mi cha chu moi ra am si chu hingli mam sa ding singaram sa ding chi pa chu I pus te te ngai chi chu a ki pus lo le hi chi chu min amman cha ding be thana ki chip nai man thiwi cha chu number 1 chu document a clear ngai jin aba na point chu thinglang ga mi post independence wa chu constitution dung ju ya article 371c even oi hin 371c ja hi I pya ai dan dana chu the na hin ai 371c hoi ta study a hi le final authority ye koi chunga ki ngayam til governor chunga ki ngai governor nu ya chu koi hungum dham til governor nu ya chu hill area committee hum din hill area committee ya chu mla yo sitting lang me yo sila hum ki pun khom din a hin tu chang ya hill area committee chu manipura head saw hin function lom ke lo amin me me ta banga kilanga hin hi chi hi hoi ta function sa ngai jin hi chi chang yam kan hum function jong le chi 371c hin I chang ya event jo diu ham chong questionable kit na line article 371c chia chu chong si hi event tu masat lo wa hi le gam nei ki di pa chu thei be se ding ka ge pon abana suggestion chu pham til le igamu hi to in chi pp pa hi I hello ngai jin chi hello wa le ip regulation hung jong le I so cha di lo diu igam ki vian da no igam ki hop da no igam chen da no hi hel te ding ai jin itilam dola hel the ham January tam February tam khat Manipur chief minister din ana post khat kana muin ka Facebook ta chong ka share in separate land law for the hill land tribal land in Manipur ai chu MLR act chu thinglang ka mai apply ki bol thinglang ka ma da chombe law sim ding atin itilan sim do dam bang chu ke lo hin na ama bang chu lungput khat chu umei ta in thinglang ka ma ding a land law tha khat hum de hi ti chu umai chi phat chun ken jong next month February lama ma chun puben jemi ho to ka ke jamal bin keima views so kana ja siampa kom thung da so kana thot nei kana sei hilaya kana ja kana thot na pen chu pham ti le len lo hong jong le a ho poi ama bo chu chi len lo hong tha hong ding pa chun ki ho custom recognizable ngai jini thinglang ga media custom recognizable ngai jini irrespective of the Naga irrespective of the Kukis custom recognizable ngai jini Chichu PG ham til custom recognize once ang hiting le hausa recognize din hin directly achu hausa recognize ang hiting le hausa in aku sunga cheng mi te si chu pata pi the ding tin nei hausan pata pi chu law and recognizable ding tin nei chita bang khana chu kana sei hin aning ka detail bang chu ha se da phat tri utin athilum dan chu ka se igam chen dan pau hi tha bol ngai jin chia chu ya kong din do ma sa ka gel ke sei ma sa pending ken ka shading si la a chaina pena shading dan to ka kilovin ka kong ke gu dan ho hi a ju igamu hi ka kan ke ma vat dol la hi ipia kinep thiam ipia so chat thiam ti ka ve ni le igam chen dan momong I hial lo wa le thi lo hi e ma hial ding pa chu ya ka sei bonga chu ho sa ding a jong na lo ak cheng mi te dang na lo agam chu la vian bit thei ding
hi chi condition chu muntina government ninga jong phachum ya dong phachum ding ya chu hausa chu custom chu recognizable le hausa in patan pi theding ichi pata chu legally ya man the hungi tading loan la nai pila na bona man the hungi tading at the same time pata ke ha pi do dung ju ya chu state government in cha chu tax ne thi ai chu government na phachum na lo be da chu bol lo be di chu het sa hin cha chu government jong phachum han lang a cheng a ho jong phachum han lang ho sa pa phachum han lang humi tiang phachum han lang win win hi so ke hen ela ho sa pan gam chu an hop ting le humi te chu bona chan cha patan pi da chu patan pi ting le chi humi te si si chun sellable right anei the lo ding zu na right nei the lo ding then pata chu renewable hi kit ngai ding chi chu kum thum no te renew hidam kum nga hidam kum som hidam chi chu kyo to dan dan chun an pu ding sellable right nei the lo ding aban le transfer renewable hi the ding suppose ke ma chu ka khu khana chu ngakul lin ta ka kisima wo cha pp farm lin ta ka ki bola ele ni khat hi ka zu kham ni khat ham khana chu haus pan ta khang ki to mo ta chu haus pa phina ka phin le ai lo ka bol bol ung wa ka thu an ung sanga in dal lo ta chu jing tu hap ta sunga ne ki chon de yung ki ta chu ka bin mo ja ai ka ki chon ta ka nei ka go chu phan hi ti chan level ka ne pi ngakul ka sim chu lo ka wo cha wa na ku lo cha ka bong ho la ka wa to no la as a thing hang mi lung pun ai gel ang in like ka chu chi chung ya le chu ke chu pra ka man ta chu chong ta bang chu izan in ipi sum jong le in pia ho se in pia sei the ne ding hung hi ding ho sai ama chang se right nei the na lo ding aban at the same time khumi pa chu model do the a hi lon da hi na lo ding a chi chu pa ta pi chu kumnga ding a pi in kumnga sunga so sa pa ma lo the lo a tham kha the de lo in then kumnga sunga chu chi mi pa chun agam sung chu ipya kanile hintin pile hintin bol ki bol dai a land manure resources so aman chana ma wangsi ai cho sa pan gam nang pi telo ding kumnga sunga lo kum som sunga chu then land ama fertilizer chu land fertility chu ama khu na hu kingami thilpha ka tu le thilpha ka mu ding tipa cho gyal ding chipa lungput pa chan nei le agam sung chu attachment an nei ding chigami ke ai at least kumnga sunga ding a ke ai tai kum som sunga ding a ke ai tai ti attachment pa nei ding hi chi pa ho to bang chu hong kon ting le hi chi attachment jala chu hi chi khu hi ke ka khu he ka pen na mun hi ti ngai lut na ta ba chung po do ding to ai ho gam ngai hang pia he pura emotion hi koyam khanin pia le mo an bulu le ki mo pu na jing chu e pia ilungel lungpun chu ching noi han thal hawan lang ga bol cha han jang kain ele sipe ho yong ke tol na lam chang pura emotion choi ilungel put pa hoi a hen achi sot ding legally a idi jing na ke di pa chu di jing na ding pa chu chi pa chu ngai hin I hat na diu ke ngai I hat mo na diu ke ngai chi dong ya step la ji ngai jin cha chu izan ning ki pun le yong le mo khong te chu iti an chen hom hoi iti ko man chen hom ipigam le kha ne chu ki het ma sang sia chu comment ki mo bol thelo ai ni ho chu comment mo bol jing chu pisam te emotion in drive bol in learning su chu emotion ki deal thelo in very sensitive mi ja chu learning su emotion ki deal thelo in legally a di ngai jin legally a correct hi ma sat ngai jin hitabang condition hi ja chu hausa su mang loading ti yong chu alang khana mi pi voice khat choi le awang chu new khat reform chu ngai ti pa chu tu lai ogin chol hang pia ki za chu hi a hin igel lo jing diwa de sound chu hausa bunjong singa e ma bunjong ki singa jin alanga win situation khana hung chu te ngai ji ti pa chu hi cha chu chi buffer zone elo le populated zone si sia chu iti gam ki hop dham elo le heavily populated area chu pata iti thun sadham sparsely populated area chu iti gam dham detail also bonds kya chu new khat chu aung ki hi theni ding chu frame khat hum theni la chu abi doi chung nang khana chu customer recognized bolvin thing hangam custom recognized bolin kan ti hin naga ho gam chung chang thu chu dong pi chu kana holin e ho hang pi hin pia igamu ingai lut le bang vin e ma gam bo hi ki kho sa vin e ma gam chu kho sa ding mong chu hinai yong le mi gam chu ipiti uma tipa I ha don be se po vin mi attack ball the na ding a chu mi attack ti chu pi ha philosophically attack ball the na ding a chu am ho gam ki vai pu dan ipiti umam tipa ha het na ngai jin mi ni ho ha het ja I ho wang sha ki pang jing chu en mi ki ha het lo I ho min I chen hom pi ho ta be het lo chu
i chen hom piu thing hang ma julian rong ho ma ho okhul langa ho agam le sit ki ven dan iti chen ban a cheng ho bon he cho adang in ke phalo chu ai wang i ho khu sa dan chu very simple chu hola lai mun yo la ho sa system he ti chu mi be thana he no chu cha chu i hon idin mun pau hi mi hat na le mi hat mo na pa hi don povin ei ma bu se ke ba jing ji wa hi mi ti hin lai advantage ane ne jing udan kam muin cha chu mi ho hindan ki vai pu dan gam le chon dan ti pau nge ha het lew han e a to hong ki compare the in tin chi ting le chun ke ka hat mo na lai ami amo hat na lai ami ti chu in het ting le im lam zo sia chu ki din te the ding a hin to he ei ma bu se ki ho sa ji ba chu ya ka sei banga pata chu ken ka de yen e bangin ka za kanam committee gama alut ding chu ka dei poi ki ti hin anang na de le min jong de ding he sa hin chi ta bang chu hin e a yong ki vat ngai mi yang vat ngai hin alanga chu hoi langa chu mei che chu mi chu na ke thei mong hin hi jong le di ngai jin legally I di ngai jin ti pa chu ka sei no men tun a cheina conclusion ta bangin ka sei nom chu pham ti le e gam chung chang thua hin pia kibut tu jing chu jing a hin hoila lai gam hi jong la hoila lai mun hi jong le ai di san manipura context a chu community tam ta ki cheng hin hi ya chu chot bang kibut tu na hi di jing ke na ding le go zo jing na jing ke na ding a chu document ki su ane ngai jin land management system hi iki tha hop ngai jin land iki tha hop lo wa hi le gam nei dan pa iki tha hop lo wa hi le i ga mu chu i tiang le ki hu do zo ding kam pu a ji chu force tam ta hungi tun forest ek up in force hungi Manipur Land Revenue ek up in force ongi then community dang up in force ongi chi force tam ta hung hi iti chu abona ikido pi theizo du ki population jong hlom na nai hin cha chu mi abon cha kya tinzo theina ding pen chu e document hi adi ngai jin document ki khop tup ngai jin ki su tup ngai jin chule ine si si hi ki mo le sa pya ki mo pang put thei ding ai poin ke ma gam hi ke ma hong sat nei tia mo sei thi jong hi pon aji chu zo ka sei banga atu changa ki ji chu phata isim su ke le 90% tabang document a chu xyz gam hi kiti na thu chang khat cham lo hin boundary bo di market ki bolen ji boundary di market ki bol chu pg ham til le document an pu do wa pana hi gam ki chu hi chi tulai gam chu kyon gam ka ho hin kyo gam na ho ji wa chu lampan kyo ni pi diu hi chi lampan ho ki tu tax ho du chat na chu khu khat hong ki phun jing ke le British te ko ma ka chi ji British te ding a chu tam phat sa hung cha theinum lo zo mon a theinum lo ja su thip na pen da chu document khat le kha ji piwa chi lai gam si chi boundary ji lai ka si na to kha thei talo ding tia amo in a kinu a bol li to diu chu a be la ma su thip na ding a chu na pi ji oi bo bi chi mana chu ownership rights to fully claim bolding a chu hung ha sa me the hi a ji chu corner yam khatin appeal ki bol nang case ki bol khat le tan pu do ma sa pen ji chu hi chu ka he ni hiong cho hinai kes tam pio min lote cookie lai khu min ha me thin lote cookie kes song chu anu min cha chu anakit ni la na kes an chin na chu house tax pi no ho hi in aban tin le british te khang la chi le khan na pi no ho chu hin hita chu aban bana chu an thresh tho wi cha chu document chu valid chu hi tho na ni ai ma wang chu angle chumben kes ki bo na sentence by sentence in the document chu hin question leng na ding zo na dem ti pa chu cha chu khat jong ki mo lit sa thelo khat jong in mo su mong ding mo ta ding ti pa jai thei poi balance ball tu ngai ji ti pa chong ke ma concluding remark hen lang phat kan la sa kha jong le nei na hethiam win me win lang detail tam pi wang zo gam isu hi ting le sei thei ding chun land lease amin gami ani ka bona het lo wai le i sei kel tamatam ji land lease isu het ngai ji ni aban le westland common land kiti het ngai ji ni aban ting le private land het ngai jin aban ting le common land ti het ngai kini japi nei na individual land nei na west land na ti hoi aning ka land lease na alo le family in ownable na alo le individually ownable na ti abi abon sa kem su ke a chot mo hoi aning ka abona het lo wai le chun land isu chu khat ve ya iga komena le chu sei kel tam the ji hi ja chu land issue very sensitive mi jin ching thei ta deal bol ngai jin ti pa chu ke ma concluding remark he na ka ki pa e cham chu ta